Yes, good, good. So, Kemba Prubaki, Datuk Tarifan Patung itu Hinzume, lihat dia piano, Richard Lepsi. Come on,
Saling duplik guys, saling duplik. Duplik lang ako. Look at this. These guys are copyright lagi bola film lagu lo deh. Ini copyright dong deh guys deh. Malam sama deh. Guys, ini direct ini mana yo? Kamu belum berapa ya? Ya, gua alang nih. Enjoy start. Sampai lun bang deh. Copyright kan sampai apa kalau ya sih? Nanti sampai di perform yang kamu. Alang ni sampai yo dole deh pu. Copyright kan kap sini no, masih yo pu. Perform yang kamu kali. Copyright. Let's go guys. Let's go guys again, mana jam tu?
Wait,ลุ้นหมดเลย guys live Thank you. ด้วยตันเลย guys อยู่ดิเป็นพวกที่นั่นตอนนี้อยู่ดิ Nang lihat sini bisa. Ano sunda lah enjoy kan. Apa itu tengok lagi orang kita. Kali ini negara kita kali ini kalian enjoy tangan lo. Oh enjoy tangan guys. Bualan ni kaya singer dakte artist se dakte to kolos tame dia main doi dum tam. Fan lo, ekdom rengang ringung lo, Vijay Lekhe big fan. Oh, laputa big fan ayo, oh, lo excited lo. Lah sini, naik tum sampai ada, ekdom pasang mana ada, tum sampai enjoy gitu, lah naik tum apa nih, ekdom pasang mana ada, dan buat fan tum sampai itu pasang mana tuh. Pura tuh kayak excited gitu lo, anu cinta. Hapu tum tayo, han jodoh lo. Hapu tum tayo, han. Next song. तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं ले हो गाइस अपना तुम्हें दे So
लगते बिग फैन गाइस विजय लगते बिग फैन Okay guys, Pinu lagi enjoy tano, nanti masa ni vlog sampai pan, nanti dah lagi sampai artis bang, mai di ni orang nunjuk kemana, nunjuk dulu, lapen ke nitum sampai di enjoy di tano, nanti masa ni di last anu gue mati di, masih enjoy tiga, mak ke bang ada artis sampai bang lo, क्या है प्रेम terang kan lapen, क्या है enjoy the case sampai bang lo lunjat, masih kita tiga lagi, kadang dia lo pindah gitu guys, masih kita coba, kita nak coba untuk macam ni.